Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka arpotrek uluber, ki MDC Jong Khadc Hills Autonomous District Council, ki badan hakaliang persya, bat kumjo kitu ki badan hakaliang sensar. Jingïatai sani ba Halor ke district budget ka balapha da ka sarkar jilla. Hadien baladap yatai Halor kani kapang, ka yeng Dorbar Jong ka Khadc, henne kasngi kala pediang ru yakane yakaba on sapenrong ru hakamang tingka ka bapura Jong ka district council ka ban salong haka apnyo trek mentau benai leber. Nagaliang ki MDC kaliang sensar bat kumjo kaliang persya henne kasngi kila menjeru ban Sangeh Shuwa Shipor ya ka Dorbar Jong ka Khadc kenang ba kinong mikmat syaka Khadc kenyola ban puli benia ya ka district budget bat ya ka Dorbar on sabteng pat haka apnyo trek mentahi benai leber ban wanra ya ka mang tingka ka bapura Jong usnam arja katpra arja kat kendai. Pemerintah mentaka step Hadien bangila dep ya district budget kepada ke budget dengan state government la produk kendiat minute Hadien kita la sitting biang ada session buat nakaliang chairman la pansgawi ke jisti ke bang thok nakaliang jungi ka executive committee ke baong ba nisu day ban pass no daga full budget barang juga pol apa pas full budget kum ka rules galong ba ya ka full budget book day ban circulate news ni Shuwa longga session tengi ong ban adjon no ya mentakas ni arpo syaka arpo nyu kenang bakan comply kan news ni ya hoy Hadien ke jing keli nakaliang ki liang yatai opposition Hadien bangila jawab lagi kita kaliang yeng ni la ayaka liban John adu arpinyo kamu dah arpinyo ngin present ni ka full budget nomor Hadien dia berkebut on account ni full budget kamu don ka baong ma we must pass two budget terkum ka rules kata kabut one is VOA ni one is full budget hende ka syong ka policy ka ba adopt lagi executive committee ba mensyuar ka don his name 80s hakaba ki pas be ka full budget den ne Hadien tu ki wan ra biang ka budo na tahu jadi sudai pa mentau march li kam tam la po march ending march ka bang pas ni full budget.